بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فصل نباسي هني لأحكام كاني شايتي. وإذا كان مع المدعي بينة، أجر مدعي شكاية كار بيني هبو، يعني شايتي هبو، سمعها الحاكم، حاكم جولي رادقريه، وحكم له حكم ددال لبرجوندي مدعي شكاية كاركا بها بهوي أو بينة، بهوي أو شايته. وإن لم تكن له بينة، أجر مدعي شكاية كار شايتي نبو، فالقول قول المدعى عليه. قصي باور بيكراو، قصي مدعى عليه شكاية لكراو كي بمرجي بيمينه سوين بخوا كأو قصي شكاية كاركا ديكا رازنيو أمن بيتاوانو كابو لأصل دا چيه سوين دخوا مدعى عليه. أما لفقه دوز يقامان باس كتو كمدعي سوين دخوا، مدعي لبيش سوين دخوا چيه لشوية للعان كمير دا كسر دا سوين دخوا لقل لقسامة لا داوي خون كردن وكو باسمان كلا كتابي جنان أقرنا لها محاولة كاين ديكا سرتا مدعى عليه داوي سوين لا شكاد ليكراو دا كريكا بيتاوانا. فإن نكل عن اليمين، نكل يعني الراتي كردو بشتي هالكرد مدعى عليه وتيو من سوين ناخو شكاية كار دلا فلان شت هي منه، شكاية ليكراو دلا راس نية، قاضي بشكاية كار دلا تو بلقت هي وشتي هي تويا نخير نيمة، بس داوا كم مدعى عليه شكاية ليكراو سوين بخواكا هي خويتي هي منية، مدعى عليه شاتينيا سوين بخو بلا هي منه نجات الدبيو اشتغل ديتو تو نكل عليمي نخي السن ناخو. ردت أو يمين أو سن دجردريتو على المدعي بوش كات كاركا ديش كات كار تو سن بخو بلا هي منه فيحلف سن دخوا ويستحق دبيت الشاين اشتكي ددريتي ذا برزان أم سن خوارني مدعى عليه سن خوارني مدعي وكو إقراري وكو اعترافي مدعى عليه واي وكو هو إقرارك بلا أوشتهي مني وهي أو بويل لدوايا دا شايتيش بينيك أوشتهي أو سودي بويني باش مدعى عليه لو حاطي باس ما قر سوندي نخوات مدعي سوندي خوات أي أجر مدعيش رتي كردوا ما في دسوتي قصدي كده بردريتوا مجر دوايي مدعي شايت بيني مجر مدعي شكايت كار شايت بيني كهي أو يعني الشاهد لمدعي وردجري ولا مدعى عليه وناجري لدواي أجر سوين كان رد كردوا أجر سوين كان رد كردوا بالله. وإذا تداعيا شيئا هردوك دعواي أوانك كأشتهي هي منه أو دي يقول هي منه أو يجي يقول هي منه أو اشتى في يد أحدهما أو اشتى لدست يتشان دابو لا يتشان بو هر كاميان شايتيان هبو ددريتا أوا أي قر هيتيان شايتيان نبو فالقول قول صاحب اليد بيمينه. قصقصي تشيا صاحب اليد أو يشتكي بدستوي أصلا وين ظاهرا هي أو بيمينه سوين دخوا بمرجع سوين بخوا كأوشتي يخومو وتبلس خومو بهمان شيو أجر هردو تشيان شايتيان هبو مدعي شايتي هي أو مدعي عليه شايتي هي أو بدس كامي أنا ويا هي أو
أي وإن كان في أيديهما، طبعا لا من نساء أيديهما زور بوازب يعني في يدهما، في يدهما بدس لدس هردو كان لا مشتكى شون الرايخ كهردو كان سري دانشتون أو الله يهمنا ويجاز الله يهمنا بونمونا يا لدس هيك عندنا أبو هردو كان دانود هيمنا تحالفا سندخون هردو أو سندخا والله هي أونية أو سندخا والله هي أونية وجعل بينهما بنيوي أوشتا ددريتا هردوچان يكشت هي أقداري من أو كاتل دزدابون قيمتي هي كالنزانين أو لدزدابون برقيشي ناشرعي بيدابوه يعني صبي محكمة هي اشتكى لدست شاوي يجيب الصلاة داية كابراي مدعي كش وادعاء ذاك أوشتهي أو دزاني سبي لمحكمة شايتي نبي ما دام أوشت لاي فلان كسر دريته أو شو دتيلي داجي ذاك بزور حتى سبي لمحكمة اشتكى لدستي دابي أو خاون دستي أو حسابي وناكري سكر برجينا شرعي كوتو تدستي هل هو جوال دستي مدعى عليه دابي واضح الآن كابو خاون يدي يعني خاون دستي لدست دابون أو كاتا قيمتي هيك بري شرعيانة لدستي دابو بي ومن حلف على فعل نفسه هركس سوين بخوا لسر كاري خوي ككردويتي يا ني كردو والله فلانشتم كردو يا والله فلانشتم نكردو حلف على البت والقطع هردو يعني ضلني يقلاي بيقلاي سوين دخا والله كردوما يان والله نم كردو ومن حلف على فعل غيره هركس سوين لسر إيشي غيري خوي بخوا فإن كان إثباتا أجر كردن بو حلف على البت والقطع لسر ضلني سوين دخا والله فلان قزا وإيشي كردو وإن كان نفيا أي أجر نكردن بو حلف على نفي العلم أمن نمزاني وكردويتي خود دشي كردويتي وتو أقال لي نبيونيا والله نمزاني وفلانشتي كردبي والله نمزاني وفلانشتي فروشت بي كوابو بردوام لسر دڵنیایی سوێن دەخورێ تەنها یەک حاڵم نەبێکەی ئیشی یەکێک نەفی بکرێ ئەو کات دەڵێن نەمزانیوە کردبێتی. فصل هەندێک ئەحکامی شایەتی دڵێ ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه 5 خصال. شایەتی لە کەس قبول ناکرێ تا ئەم 5 مەرجەی تا کۆنە بێتەوە. یەک ئەلیسلام مسلمان کابو شایەتی کافر قبول ناکرێ نەلا دژی مسلمان نەلا دژی کافر. ئەوە یەک. دووە البلوغ منداڵ نەبێ بالغ بێ. طبعا ئیمامی مالیک ڕەحمەتی خوا لێبی ئەو دەفەرمێ بۆ کێشەکانی ناو خۆیان پێش ئەوەی پەرد بن شایەتیان قبول دەکرێت. بۆ کێشەکانی ناو خۆیان منداڵێکیان تووشی برینێک بووە منداڵ بە تەبع درۆ ناکە دەشێ چێ بوو چێ ئەوەیانی بریندار کرد بڵێن فڵانە کەس لیان قبول دەکرێت بەس کە پەرد بوون مەسەن هەرێک چۆوە ماڵێ کەرەجاریا تعلیمیان دەدەن مەڵێ ئاوا مەڵێ و ئاوا بڵێ ئەو کاتە قبول ناکرێت. طبعا لە مەزەی مەل لەو حاڵەتەش قبول ناکرێت والله أعلم. والعقل عقل بێ طبعا شایەتیشیت قبول ناکرێت. والحرية آزاد بێ کۆیلە نەبێ شایەتی کۆیلە قبول ناکرێت. والعدالة عادل بێ ما بەستیش لە عدالەت ئەوەی ئەم مەرجانەی تێدا بێ. وللعدالة 5 شرائط كسي عادلة كأم بينج مرجيت دابي. يك أن يكون مجتنبا للكبائر خوي لتاواني قورة ببارزة تاواني قورش هرچيك كهرشي تندي لكرابي جاب آقر يا غضب خوا يا لعنت وكو زنا سواندني نويش قتل ئازاردانی دایک و باوک و غەیری ئەوانش کەوابوو ئەوەی تاوانی گەورەی ئەنجام داوە شایەتی لێ قبول ناکرێ هەتا تۆبە نەکا و ساڵێکیش بەسەر تەوبەکەیدا تێنەپەڕێ. ئەوە یەک تاوانی گەورە ئەنجام نەدا. دوو غەیڕە مصر بەردەوام نەبێ ئیصرار و پێداگری نەبێ على القليل من الصغائر لەسەر سەغائر لەسەر تاوانی بچووک. تاوانی بچووک وەکو نەزەری حەرام وەکو یاریکردن بەزار
مثلا جرى قلت لنا موسيقى وكو عود و جيتار وكو زاناني برا زمان فرميانا هم اگر لسر تاوانێکی بچووکیش بەردەوام نەبێ بە دیاریکراوی یەکدانەش لەسەر یەکدانەش بەردەوام نەبێ بەڵام تاوانە بچووکانی ئەوەندە زۆر بن لە چاکەکانی زیاتر بن ئینسانەکە ئینسانشی خراپەکار دەرکەوێت زۆربەی کات لە تاواندا بێ هەر شایەتی لێ قبوڵ ناکرێ با بە دیاریکراوی لەسەر تاوانێکی بچووکی یەکدانەیان بەردەوام نەبێ. سێمیان سەلیمە سەریرە عەقیدە و بیر و باوەڕی دڵی سەلامەت بێ. سەریرە یعنی پەنهانی نهێنی یعنی عەقیدەی دڵی کابوو شایەتی کەسێ وەرناژرێت کە جنێو بە هاوڵی پێغەمبەر بدا صلی الله عليه وسلم یا خەڵک بانکە بۆ تاقمیکی دژی ئیسلام کە دژایەتی ئیسلام بکە. مەأمونە الغەضەب لە غەضەبی لە تووڕەیی ئەمین بین یعنی لەوانە نەبێ کە لە کاتی تووڕەیی دۆشا و تێکەڵ دەکا و درۆ دەکا و شایەتی درۆ دەدا. شەرتەکانی عەدالەت ئەمەندن ئەوەی دێ محافظا على مروءة مثله لە شەرتەکانی عەدالەت نییە وإنما لە شەرتەکانی قبوڵبوونی شایەتیە ئاوا دروستتر و ورترە. بۆی شایەتی لێ وەربژیرە دەبێت چیش بێ محافظا بپارێزێ على مروءة مثله. مروءة کەسایەتی و شخصیەتە مثلی هاوێنە و شخصیەتی خۆی یعنی کەسی وەکو ئەو دەبێت شخصیەتی چۆن بێ دەبێت ئاوا بێ یعنی شتێ نەکا لە عورفدا لە ئەمسالی ئەو نەوەشێتەوە شتێ نەکا لە عورفدا لە ئەمسالی ئەو نەوەشێتەوە وەکو خێزانی خۆی لەبەر چاوی خەڵک ماچکە یا قسەی پڕپوچ و بێمەعنا بکاتە عادەت و بەرنامەی یا مەسەلەن بە شۆرتەوە بەر چاوی خەڵک بگەڕێ یا شتێ لەو بابەتە. ئەوەی ئەو مەرجانیەتی تێدا کۆبوویەوە شایەتی لێ وەردەگیری ئەگەر نانە. ئەنجا چەند شایەتمان پێویستە؟ فصل والحقوق ضربان. حق مافەکان دوو جۆرن حق الله تعالى مافی خوای جل جلاله وحق الآدمي يعني مافی مرۆڤە. فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب. مافی ئادەمیەکان مافی خەڵک سێ جۆرە. جۆرێکیان ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران تەنها و تەنها دوو شایەتی نێری تێدا وەردەگیرێ دوو شایەت و نێر. وهو ئەوە چییە؟ ما لا يقصد منه المال پارە مەبەستی سەرەکی نییە تێیدا وەکو موسڵمان بوون وەکو مارە بڕین وەکو تەلاقدان وەکو کەفالەت وەکو غەیریەوە. و هەم ئەو شتە ويطلع عليه الرجال بە زۆری پیاو ئاگادارین و ئیطلاعیان بەسەریدا هەیە وەکو ئەو نمونانەی کە باسمان کرد. جۆری دوام وضرب يقبل فيه شاهدان. جۆری چیان ئەم جۆری دووەمە دوو شایەتی پیاوی تێدا قبوڵ دەکرێت دوو شایەتی پیاوی تێدا قبوڵ دەکرێت هەم ئەو رەجل و وەمرأەتان پیاوێک و دوو ئافرەتیشی تێدا قبوڵ دەکرێت. ئەو شاهیدێکی پیاو ويمين المدعي سوێندی شکاتکارەکەشی تێدا قبوڵ دەکرێت یعنی شکایەتکار لەو بابەتانەی ئێستا باسی دەکەین یەک شایەتی هەبێ و سوێند بخوا قەزێکەی پێیەکلا دەکرێتەوە. وهو ما كان القصد منه المال مەبەست و قەست تێیدا ئیبتیداء پارە و پول بێ وەکو کوشتنی بەهەڵا کڕین فرۆشتن گردن ئازاکردن لە پارە بۆ نمونە. واضحە؟ کوشتنی بەهەڵا حانی مزاخۆ کوشتنەوەی تێدا نییەوە ئاخر پارەی تێدایە وایە؟ سێم وضرب جۆرێکیش يقبل فيه رجل وامرأة يعني بێجگە لە دوو پیاو هەم دوو پیاویش تێدا قبوڵ دەکرێت هەم پیاوێک و دوو ئافرەتیش تێدا قبوڵ دەکرێت. ئەو ئەربع نسوة چوار شایەتیش تێدا قبوڵ دەکرێت ئافرەت چوار شایەتی ئافرەتیش تێدا قبوڵ دەکرێت يعني لێرە شایەتێک و سوێند قبوڵ ناکرێت لێرە. وهو ئەوەیە کە ما لا يطلع عليه الرجال عادة پیاو ئاگایان لێ نییە
وەکو منداڵبوون و شیر پێدان مەسەن چێ شیری داوەتە چێ. وأما حقوق الله تعالى أما ما فكان خوا جل جلاله فلا تقبل فيها النساء چونکە خوا جل جلاله بەو ڕادە لە حەقەکانی خۆی ناپێچێتەوە ئاسان حەقی خۆی عەفو دەکات بۆیە شایەتی ئافرەت قبول ناکرێت تەمەنەوەش هیچ نوعی ئیهانەت شتیدا نییە بۆ ئافرەت شایەتی قبول ناکرێت لە ماڵە بۆ خۆی دادەنیشێ و کەس بانگی ناکاتە مەحکەمە وەرە شایەتی بدە و تەواو شایەتی قبول نەکران هیچ نوع ئیهانەتێکی تێدا نییە بۆ ئافرەت وەکو قەزەی نەچوونە دەرەوە وایە بۆ ئیش سبحان الله ئینسانە قەناعەتی وابێ کە یەکێ داوای لێ بکرێ لە ماڵەوە بۆ خۆت دانیشە خەریکی خۆ ڕازاندنەوە بە بۆ مێر دەکات با سەرمات لێ نەدا با گەرمات لێ نەدا با لەگەڵ شەفەقی بەیانی هەڵنەستی با دەستت بریندار نەبێ ئەوە بە ئیهانە بزانێ خزمەت کراوبی خزمەت نەکەی ئەوە بە ئیهانە بزانێ ئەی چی بەڕێز بزانێ بەیانیان زوو دەرچی ماندووبی خەو بتباتەوە خەڵک جێچەڵت پێ بکات تەماشات بکەن بە چاوی سەیر و سەمەرە مدیرەکە خۆل لێ تووڕە بکە بێڕێزیت پێ بکە ئەو ڕێز نەگرتنە سبحان الله فلا تقبل فيها النساء وهي على 3 أضرب سيجور ما فكان خوا جل جلاله ضرب لا يقبل فيه أقل من 4 كم ترلت شوارشاتي تيدا قبول ناكري وهو الزنا زنا يعني زان زنا فكم ترلت شوارشايدي بياو ساب النابي طبعا مقر إقرار دان بيدانان أو جهازا دو ضرب يقبل فيه 2 دو شاتي بياوي تيدا قبول ذكري وهو ما سوى الزنا من الحدود هم حد شرعي كان جقل الزنا وكو دزيو عرق خوارنا بدو شاتي بياو صاحب الدول سيم وضرب يقبل فيه 1 يك بياو شاتيكي قبول ذكري وهو هلال رمضان شي بينيني مانجيك شوي رمضان يك شايت كاللوانه بي لأهلي أو بك شايتي لي ورد جيري بڵێ مانجێک شەوەی ڕەمەزان دیوە سبەی بۆ کاروباری عیبادەت وەکو ڕۆژوو دەکرێتە ڕەمەزان بەڵام بۆ غەیری عیبادەت سبەی ڕەمەزان نییە یعنی چۆن یعنی ئەو پیاوەی بە خێزانەکەی گوتووە کە ڕەمەزان هات تەلاقت کەوتبێ ئەوە بە شایەتی یەک پیاو سبەی ڕەمەزانە بە ڕۆژوو دەبین بە سبەی تەلاقی ناکەوێ وەڵکو یا دەبێت 2 شایەت یا زیاتر بێ یا 30 شەعبانەکە تەواو بکەین ئەوجا تەلاقی و پیاوە دەکەوێت کەوابوو کە دڵێن شایەتی یەک پیاو دەرهەق بە هیلالی ڕەمەزان دەرهەق بە مانجی یەک شەوەی ڕەمەزان قبول دەکری یعنی سبەی دەبێتە ڕەمەزان بۆ ئوموری عیبادەت وەکو بە ڕۆژوو بوون قازی ئەمر دەکات سبەی بە ڕۆژوو بوون ئەما بۆ غەیری عیبادەت نە واضحة؟ ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في 5 مواضع شاتي شوية قبول ناكري لبين جيغادا نبي الموت مردن شاتي بدا كفلان مردوة والنسب نسب وكو شاتي بدا فلان كري فلانة يا فلان لفلانة عشيرته والملك فلانة شد ملشي فلانة كسا المطلق ببيتونا وردكاري لچو بدستي خستوه كريويتي يا بدياري داوي يعني او تفاصيلي لي ورناجيري چونکە ئەمانە هەر بە بڵاوبوونەوە دەزانرێ ئەو پێویستی بە چاو نییەوە نیە مەسەن کابرای کوێر دەزانێ خزمەکانی چەند کوڕیان هەیە و چێ کوڕی چێ بەبێ بیشیان بینێ وانە ئەو بە هەواڵی بڵاوبووەوە دەزاندرێ چوارەمەوە تەرجەمە لە وەرجێڕانیش پشتی پێدە بەسترێ زۆر طەبیعیە لە محکەمە دابندرێ قسەی مدعی یا مدعا عەلەیه بۆ حاکم وەرجێڕێ وما شهد به قبل العمى هەرچیەکیشکە پێش کوێری تێیدا بوو بێتە شایەت ئەو کاتی خۆی شایەت بوو بێ کە فلان فلانەشتەی بە فلانە کەس فرۆشت بە ئەوەندە بۆ نمونە بەوەندە پارەیە پێش کوێری بۆتە شایەتیدا وعلى المضبوط هەرچیشی زەبط کردوێ چۆن پیاوێکی هێناوە لەگەڵ خۆی ئەو پیاوە لە تەنیشتەوە بووە قسەیەکی کردو گرتوویەتی دەڵێ قوربان ئەو قسەی کرد ئەو زەبطی کردو دەستی بەرەڵا نەبووە هەر لە زمنی خاڵی پێنجەم حساب کراوە
ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعه. جار يعني أو الرادة شيء نفسه بخوي نفعا بهوي أو شايتيو هر شايتي بهوي أو شايتيو سود وكلتش بخوي بجينا شايتي قبول ناكري يعني شو بيعك معناه بهوي إفلاس وحجري خراوة السر ملكو مالي هو عام مقصوني بس بحس كوير فيني. لا عام هلا بنيمش. بيعك معناه بهوي إفلاس وحجري خراوة السر ملكو مالي وكل بابتي حجر خدمة يعني ملكو مالي دريته شيء دسي بس هذا الجو دريته شيء دريته خاون قرزة كان دريته خاون قرزة كان باش ئێستا ئەم پیاوە کە حەجری خراوەتە سەر مڵک و ماڵەکەی دەبێ بدرێتە خاوەن قەرزەکان لەگەڵ پیاوەشکەدا لەسەر بڕێ پارە کێشەیانە ئەو خاوەن قەرزانە قازانجیان لەوەدایە پارەکە بۆ ئەمە بێ بۆ پارەکە لەو دەستێنرێتەوە و دەدرێتە ئەوان لەبەرەوە شایەتی ئەمانە لە بەرژەوەندی ئەوە قبوڵ ناکرێ بۆ لەبەرەوەی ترسمان هەیە بەهۆی ئەو شایەتیانەوە کەڵکێ بۆ خۆیان ڕاکێشن نەوەک ڕاست نەکەن کابوو شایەتی یەکێک قبوڵ ناکرێت کە بۆ خۆی ڕادەکێشێ نەفعێک بەهۆی ئەو شایەتیەوە سوودێک ولا دافع عنها ضررا هەم شایەتیەکیشی قبوڵ ناکرێت کە بەهۆی ئەو شایەتیەوە زیانێک لە خۆی دوورخاتەوە یعنی چی ئەگەر ببیتتان بێ دەمانگوت دیەی خەتە و شبهی عەمد لەسەر چییە؟ لەسەر عاقیلەیە لەسەر خزمەتنێرەکانی قاتیلەکەی باش ئێستا کە سوکاری کوژراوەکە دوو شایەتیان هێناوە کە شایەتی دەدەن فڵانە کەس بە خەتە بە هەڵە کوڕەکەمانی کوشتووە ئەگەر ئەو شتە ڕاست بێ ئەگەر ئەم ئینسانە بە قەتلی خەتە فڵانی کوشت بێت دیە دەکەوێتە سەروانیە وایە دیەکە لەسەر چییە؟ لەسەر عاقیلێ عاقیلە بێن شایەتی بدەن کە ئەو شایەتانە فاسقن ئەو شایەتانە فاسقن حاکم دەیەوێ بزانێ ئەمانە ئەم شایەتانە کە شایەتن فڵان کەس بە خەتە فڵانی کوشتووە عادیلن یا فاسقن شایەتی عاقیلەی کە سوکاری قاتیلەکە قبوڵ ناکرێت کە بڵێن ئەمانە فاسقن بۆ چونکە بەوە دیەی قەتلە خەتەکە لە خۆیان دوور دەخەنەوە بەهۆی ئەو شایەتیەوە زەرەر لە خۆیان دوور دەخەنەوە ئەمە ئەگەر بەبیرتان بێ وتمان دەبێ حاکم ئەو مەسەلەیەک لاکاتەوە نییە بە ڕێی دیکە بە زۆر ڕێگا یەک لەوانە مەسەلەن بێن بەڵێ ڕێگایە لە ڕێگاکانی هەڵۆشانەوە و لە کارخستنی شاهید ئەوەیە تۆ شاهید بینی کە ئەم شایەتانەی ئەو فاسقن عادل نین وانە طبعا هو معقدة سادية نية جاء بدياري لأن لشروح من هذا أو بابة توصي وردة طبعا لقتلي بيما أم جزئية بيما زيادة شروحي من هذا لقتلي خطأ باسية بالحال وده بس إن شاء الله كتابي عتق إن شاء الله الله يقريم ودرسي عنده بوكو تدرس إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك